law number 128 verses 1 and 2 hi pasoke pro holy khangachi awi apongli ka zata mi ka chiwa so khamina na pangna khanangda ot ka sa chi wi haithei na chare na ring pha haurer kala china ka pha nga sare na khanangda ot ka sa chi wi haithei na chare kala china na ring pha nga sakre kala mirin li china pha mai kap kachi nga sare da hang hai de lei chuwangai na ina hiwli machuk yang laga tupong khusok ngai wa enjoy the fruit of your labor na khanangda ot ka sa chi wi athei sam ka phang chi wi wang aina na wi mirin ring phalu enjoy salu kachi hi aring a thor wi tupong sada machuk ngai kachi ne psalm number 128 ki pan ka pi khala kachi hi author mathei mane kham israel lau pingna babylon li chingum ka sang ka wapom la ka hanung ka hai thili jerusalem hi israel wi ngal le hi kala itumi atumi mirin ka thar ha phok da khle hi li ka tha da ha phok ni khle chang da ka sak bu khang pa tam li ka pi ka shok ka atum na ka sa la nei da hangai itumi mirin ring ka pha cha ser da khle ya mi kumo serai ka tha da success ng sa pai ra ka tha da matai sang pai ra ka tha da phasa pha mai da ok thwi ra naung ra ka tha da semka si shimku lansin ka tha da tha sang si da pha la ga ring de khle itum serai israel no pingu mirin da chi ka tha tam chi li ka ka pi la ne chi de jane la ma shin li yang la ka psalm number 28 verse 1 chi li ka hangwa re rawi so khami gi ji hi condition mi hai le de re rana tha da so mi ye ma chi ma ne ka re rana ka chi ka tha mi li so mi khla ka chi hi an hi li hang le de verse 1 chi li jang pro holy khangachi number 1 li pro holy khangachi ping pro holy khangachi gi ji respect for god pro holy khaya ga shi kala mirin li number 1 priority hi revrani da hai ga shapa iwi mirin is na lupalan tarkar saye iwi carer tarkar saye iwi shimkhur tarkar saye tarkar ka sat ka chung ka haule sai la chile ma tai khmai chi ya revrani da quick shopping chi revrali khang chi ping da hangai ka khnia li awi apong li ka zata mi ka chiv ali khang chi mang maning la ali khang chi wi wang aina ana hi ta salo hi ta ring lo hi ta chat lo da ka shopping working in his ways awi shongfully awi ka hangli ka zata mi je khile hang khala ja kha re rawi tuina guide ka sa thang ga chi ta with decision ka khwili yo re rawi tuina hi pai maya ka mam ya khle jang ina oda ka sa gi hi re rawi tuina hi mam ya khle jang ka chi ta oda ka singu gi ji tharan li hi ka pha ka shikla da re rawi tuili patient sa la ka decision ka khwi awi ning khami mayon la ka kharinga condition khni jang pro holy khangachi awi apongli ka chata mi ka chiv so khami ne ji maram khni ji chi khni ji li rana so mi re da ngashi thai da lai verse 2 ji li na pang na khanang da ot ka sa ji wi hai the na cha re hili phesin sa la ka matui khngai ne rana va so mi re ali khangachi awi apongli ka chata mi pingli so mi re cover rana so khami ji israel no pingli ka chingra moin atang ai na mana rota khami tha da khle mai na rana mi khami ba maning la rawi so khami ji na ina ot ka sa ji wi aina so mi re ji da le de ji atang ai na khle mai na rana mi re ma chi ma ne e chi cha na ot sa da khle ji li rana so mi la ka ji wi aina hei thei sampang sakra itumne rana le shi rana so mi de atang ai ni mi cha sa shi gi ja
Israel no pingli lam hangli mana mi rota mi le mi zadak le 40 years mi ga zati shang khwai maning le khwa lam hangli lui ma wa le chat le how da mat thi khwai khamin da voi Jesu Christ na meeting phangali ting matili khani mi zade khani shi da China itu mirin ring para Jesu gi jiwa Jesu na khleme na mi za sare gi chine kha mirin china maning mane ichi chana ot ka sa tar ka sai chiwi lungli rana so mirer ga china itumli nan osal ka shanghaurer ga chi tui maning mane khai hili ana ka hang bawa number 1 li ana ka hang tu hi yang lo nana ot ka sa ling sang ga hai chiwi athe hat ka khui samphang re ichi chana linga sang yaw ka sang wi hat ka khui chi wi ring ka phaji the joy of fulfillment in labor khanang da otsa ga hai shainer sa ta da otsa ga chi wi ring ka phaji hang ka wai malai mane khanang da chot da shainer ta da ot ka sa ka tong success sar athe ki shai sam phang re da run guarantee ma mi hai mane kha run ili ka hang pa wa ali khang chi awi apong li ka chat da pingwa an ka sa ka to nga chi athe ma their ka la chi wi ka athe ka shai sam phang re mi rin ichi cha na ka ot sa la ka shai khmang sam ka phang wi ring pa hi in the example aga phaning ching ji iprevna yam kui naw li yam kui li fencing naw sakhoi la ka kyang han naw yaw hang shai ka ya ishiwi kyang han ya shai ka pha har naw ke lemra kali har hang shai ka ya har le ishiwi har na shai pha ka mai thai ichi cha na lingsang yaw sang la ka chi wi aina ka shai sam ka phang wi ring pha hi chi tha se re avung raping naung rala na wi naw I wi naw na matha khamai tha them khamai tha maram eja chana linga sang yaw ka sang chi wi ka shai sam ka phang wi ring ka pha ji chili ka hang na wo rawi tu na hang de kle hi itumna hashok mi wi lyric Ecclesiastes chapter 2 wi 24 and 25 ji pasok se cho Ecclesiastes hashok mi chapter 2 wi 24 and 25 ji li heta da ka pi hai li ti hi mi wi wanga phashak pha ga za ga la awi ot ka sali ring pha ga khwe chi li langda pha ka mai kik ka malai mana hila ina thai ga cha vari varawi aina ka shokna gacha awi aina maning la khipana phaza phasha khala ring phashap khala mi rinli hashok mi na hangda icha cha na otsa la ka sairan ta la ka chiwi aina haithei samphang la ka shai khamang ka cha khamang chili langda mi rinni ring pha khamai malai mani mi wi khanang da sharan ta da shokai ot wali khui la ka wang pon khui la ka pam da khlengai na cha da ma cha phang ya mane sharan ma ta la niyang khong ma sam phang bai mane iram na church ri ka sa ka khui ga chi hi church li sharan ra atam lan hor sang gai ping wi wang wa church sa ku thang hon wi ring ka pha ji hang khwai ma lei mane Jitata hash ilive rawi tuina ka hang pava ichi chana linga sang yaw ka sang jiwi athei ka cha sam ka phang mi pingji ring phader kala china ka pha ngasare Solomon la chi ka hang ne mikum hili hang da klei pava mikum mo itumui effort darkar sai mikum mo itumui effort li rana nga rin khawai athe mathe khwai ane itumli otsami re
itum hili vrana nana khayao nana ot ka sa chu he the charar ka chu hili divine protection pro hona nga khami mayon khami athang itum saya sa haula nana lingsang ka hayao sang ka hai luili vrana akul kai weina mangak mi akha vrana kaching atam cha ta maro mi akha na the ka cha ma samphang bre vrana le ki shia bing liver chikatha shiman ka pai akul kai weina protect sa mi re shim khur naung ra o ka thiwi ari arai weina shiman ka pai weina vrana protect sa mi re kala vrana athei shai ka khui samphang sakra ka ji hi ngashi thai de le de ina akha hang ngai ba ichi cha na lingsang yau sang la kha shai ka shai ma sam ka phang hat ka khui ma sam ka phang wi u ka khanang la ka song le chi la hangai gi chi acha kum chi flood tampa ki tar chong khali ka ching ro la ka tar phong de e chung we ki ka ngarian song fu wak chai na ka kha irpung chi ka sang wak chi welcome ngalem wi tampak hai ping chi yang ra tampak ping chi ma sok hun da le la ka tar phong la ka ma thei ma min ra la kang chup lipam chi re kha ina ma chup ka ya iwi lipam sa sa si ka chi ba ila char ta ri jang sinalo palan horsang ga hai chingkum khawi plan sa la ka lingsang yaw sang ka to nga chi hat khwina na ya cham di tar phong la ga lui cha ka chi kaw ga hai chi akhawa ping ji kya kha ning theng sa ni do avwa wa ping na ichi cha wi naung ra ping hi them ra no thang mai ra no to sinalo palan ka chung go horsang la ka akhawa sai re chi khlyau da nào chỉ man hậu sĩ cái gì, thi hậu sĩ cái gì, à vừa vào cái cầm một lồng cang đi cái gì, chỉ cái tháo bị mirin, về rana, mang số cái mía, về rana mất chân cái mía, mitra cái mirin vào, chỉ thà đó, hạt cái quy mất sam cái phăng, sai cái quy mất sam cái phăng mirin, thiêng là cái, khởi cái chung cái lấy, Israel nào bên mirin, về rana hang hai akhale nga kai shina hauta vrana niyamu untu gada atu mirin vrana ta aka hang hai de Deuteronomy 28 pasok ngai Deuteronomy chapter 28 we verses 38 to 42 je pasok se vrana ta Israel no ping ni hangai na thumna ma ka chung kha yaw sang re kha ka tiao khamang hạt quý rơ cái chợ khao nợ sai mi ser hao rơ nợ thùng nợ tra cả thế là linh sang đơ sa mà thả mi rơ khơi chui ở rơ khamang là pha cái quý là mà sam phẳng mà rơ cái chợ cứ lom nợ sai mi hao rơ nợ thùng mi lấy rệt bay đơ olive rong là lấy rơ khơi nợ thùng nợ chui thao ấy nợ neo cái quý mà sam phẳng mà rơ cái chợ olive thay chú ta ser hậu rơ nợ thùng nợ nào xin nào là mấy giờ nào là phara khui rơ khơi nợ thùng mi mang sa mà rơ cái chợ mi nợ tục thuy ser hậu rơ nợ thùng mi chinh rong cái là ngờ lê vi à thay à rai là khao nợ sai thuy ser hậu rơ rồi ra vi tùy hi ngờ nà là khờ nợ li ra hàng xí chợ ốc thuy ngay là mirin mà gì ngay lùi là bay lùi là mà vào ngay mà rồi suy cây là mà cây ngay mà rồi farm là mà sang ngay mà rồi lùi vào đó là tra cái yao sang là cái tiêu khăm mang hạt khui rồi nên là tra cái thứ sao tra cái thứ rong farm sao là kulom là sai mi hao rồi mirin ring cái pha khi lấy rồi đó olive atam chỉ tran vào Israel nào ping vang vào olive thau hi aman sang mai cấp cái gì thằng cái chỉ tao viết ra cái sao lấy cái gì nó thao mà sam phẳng rồi chúng ta sẽ hao rồi
nana phra kha khui naw mayer naw shino ping chin naw imang sam re mina tuk thu ser haw re mi rin tui sha la kha ok thu da ring pham raw la ka shi la rawi tui na ka hang rana ma so khmi mi ping mi rin wa hi tha haw re a chu I to mi rin li nga nai la kan da khu ung yang ra mi kai ka government wi o cha la ka phaisa tolop ka chung ga za la ka now the shim la ma sa re jang ki ka ka chi ku khu la ma le la ring ka pha la ma le I thum khu hi li pam la ka ram li pam la ka tolop tra ka ma cha sa la lui wa kong wa khar sa pha la ka ram hi li rim phala kain ok thui kalei thum chi cha wi ngai hin khawai shim la leng rok ser hili rim pha ka me ki le to ichi cha wi ling sang kha yaw sang ga hai labor mi ga hai chi wi enjoy ga sa sam phang re rally khang chi ping ga chi hi heli karanti mi hai da kle ne isum sai ko ro na khanang da ot ga sa chi wi athei ga shai khamang sam ga phang na sar se kala tui hi we ne samis na hang khai hili na khanang da ot ka sa chi wi hei theina na charer ka chi tui hi sha la ka ka khni le hang ngai pa wa tui hi we chi shu da I thum ka tonga ot sa phlung re I thum ka tonga ot sa phlung re ot ma sa kha ma sam phang pai ma ne ma yaw sang la ma hat khwi pai ma ne Revran itum ka tonga li ot salu ki hi ka so hai de le kala chiwi aina nana ka shai sam phang re chiwi aina mi rin matai ka sang sam phang re ki hi hang hai de le 2 Thessalonians we chapter 3 we verse 10 li ka hang ka chi ka tha mi na ot masangai akha ma cha rano mi ring de le Iwi mi rin sem karer kachi mi katong hiva wat sa plungrer kachi hi hangai de le ko wat mas hangai la ma chot ngai la shaner ma ta ngai la mi rin pha ke de ma ring pai mane hiliver rana so mi rer kachi wi principle akava wat sa plungrer kachi hi hangai de le ko wat sa ser plungrer wat ka sa tharan ti li number 1 li hang khangai pa wa work honestly ot ka sa tharan ning thar la kaina ot salo mashung la kaina salo Ephesians chapter 4 we verse 28 li khali ping chinala mali lu arno kha ot sada ot ka sa tharan ning thar la kaina sada chiwe aina hithei samphang da amang maning la awi khongnai nauli la share sarano Mali lu arno ka ot sarano kala ot ka sa chi ning thar la kaina sarano kala chiwe na sam ka phang ji awi shim khu wangla khongnai wangla ng sarano da hangai de ot sa plong ra khachi we must work honestly number 2 li work moderately ot ka sa jaina bible ni thum li bangla kaina nga shun nga yama pi ma pam lo ot salo ma chi mane thang khali pung phanga thru ot sa kha shape aya chong May 21 May date 1 hi international labor day da mayon da le de labor day khmayon ni khuwang hla jilaka mi a khana ot ka sa hi pung chi shat ji shapai re Chishadli kan wa ga hiwa chungnai de atom na strike sa la ka chuwe na khra maximum pung chadi o sarno da labor day chuwe na moyon ko phokte thagai tum na pung chi shadma wa chawla la pung phanga thukil iwa shabta tai iram hilipam la ka mi akhana thangkhali pung phanga mang o sala la mi ring shabta tai shangpai ta tai pung thrala Jishal itu makka hawa se Psalm number 127 jili ari itu na
pasok kai text wi manga chang jili Psalm number 127 with verse 2 jili khi hang nana thorlak ei na ngakar thui huilak ei na pilaka ning sanglak ei na waka sangwi ka sakatsa aremane kacha awi nga han khangai li ana pikhwing sake hili ana hangdek le hi samis na ma thor pumati phanga wan ngakar thui laka otsa sa laka tamang la lam pi la sa laka huilak ei na pikhwi thangkhali pung thara langda ot ka sa jinala maning mane kha ana nga han khanga yami pa chili pi khwing sake kachip khwing sake kichi hi hangai da ko wangai na ot ka sali la itum pangla ken ka sajila maka hawase chala ken moderately or sase ka thumli hang khangai bawa do not ashamed for work ot ka sang wang makhiyak alo makhiyak ase itum hi ot ka hakatiaw yang lakha as itum status yang lakha in hi masaran mane in hi sang yi yigachi makhai alo pona rawi chan pau ha ka shok wang in makhiyak mane rawi chan pau la ha shok luk la ra pangthem la ot sa laka an ring khawai sai itum ili lui ba hawik chuwang itum khayak vai malai mane hokai hawik chuwang khayak vai malai mane ngalang phei la ka yopa ka singwi wang khayak vai malai mane lei ka sa chuwang khayak vai malai mane icha chawi ring khawai icha chawi ot manga akhwa singkhwi la ka saplong ra khayak vai malai mane chili vrana itum le somi ra ka chi hi hangai da ko itum samis na hang ka hili what saplung re ka chu principle hi hangai da lai lastly na hang khangai bawa ot ka sa hi na itum ni tong ka cha ka chung ka mi Proverbs chapter 14 verse 23 all hard work brings a profit ot ka sa Siren rata da yang pangship chu shot ka hai chi wi tong ga za lei kho ka chi hi itum live frawi tuina hangai de lei David Thomas ho da preacher akhane ana khi hangkhala ja kham profitable labor dili ana hita da hange labor is profitable to your physical health ot ka sa hi einam nawi phasawi wang tong ka cha lei achi itum ka chathia ka matai sangdak le hi ot ka sa shairan ro ka tawi othi swita ka hai wang nak ot ka sa mi ping na atam hi thothili shai ka ngai shai ka pai mang ka pai ka tong sa pai achi itum no ot matha da ma sa thu ka da phacha la control sa ka ni sa shai la tra ka ma shai ka pai cha changai la tra ka ma cha ka pai itum le limitation je tra ka mi hai re marama sharan ra ka ta pangshap wi oti wa thau da ot ka sa pi wi wang wa pangshap ka chi short hi phasau wang phala ke labor is profitable to our character da hang ot ka sa hi ina itum wi acham aram le la tra ka tong ka za le kicha ot ka sa mi ping na khang ka the hi matai sani li ot ka sa mi ping hi na khang the mai ji kala will power ning li lo I hi pa hi sa kwe plong ra ot manga hi pa hi ka sung plong ra chu kharin ji le how da our will power ji la matai sang sa ke kala ot sadan ra ta da ot ka sa ping na ot ji we values aman ka sak ot ji aman ka sak ji thei ji chot ta khanang da ot sa how da lui khwa pa wa sam na ka tyo kha ji la mata chung pai ne ma shiman pai mani ka ji thei ji da la lui ot ma ka sa chairan ra ma ka ta ping wang wa ji we value la ma theirer mani ka ka thuma le an ka hang labor is profitable to our social comforts ya ripan lila ot ka sa hi ainam ithum li kan khana ka chung ka mi
个chia chỉ là ít chung li ốt sa hậu đó nơ nơ ina ya really trouble mà mi lui mà này chỉ cha we ring cái ốt sa hậu đó ya really mà po cha lui mà này à chỉ ít trong society li yang là cơ mi cái vợ à tâm cha đó ốt mà sa thu cái đó mà linh sang mà yêu sang thu cái đó nào đó cái sakara tharan là sa khvai mang khvai là mà lấy là society na nga nào là cơ lấy được lấy mi mà lấy mà nín mà này ốt mà cái sa mi ping hiva society we vang burden akhani trái này hili ốt cái sa chỉ hi nào ít thùng we yari ring ni la tông cái za cái chung ka lấy khô cái chỉ hi ít mà lại hay ase conclusion li hang khang ai va lấy cái shia ping mi ring ốt ya ka ngalang zar da ốt sa te kle lung hili nana sharan ta ka hai chu a thei ka sa jina satisfaction ya ka pen ni yang ku cái chi hiwa chi cha we sharan ru wen sam ka phang ji li lei ka chung ka sam phang la ka chung ka lei sa la sharan ra mata la sam ka phang lan jaina mi rin li satisfaction mara pai mane ka chi hi aching a thorwi tripong hili hang da lei kala Solomon na ka hangwa and this is the gift of God chivre rawi limit tang la kaina sam ka phang ni chi iram nau ping jingkum hili shairan ta da ot ka sa ning sang la kaina sa se mitra khana khanang la kaina many people work diligently but struggle da hangi mitra khana thangmei la kaina pang la kaina ot sai kha tum struggle sai athe ke shai ma sam phang mane maram ot sa sai la la hot na sai la la verse 1 jili hang ka hai pro holy khang chi malaya kha awi apongli mazat akha sokhmi ji ma sam phang pai mane revrana hili guarantee mi ka hai jiva for only those who fear God and obey God chipi mang chili revrana guarantee mi hai de lai itam sai ko revrana ng so mi da ichi chana saran ta kai ji a thei hat ko sam phang da mi rin rin phang mai kap ka chi ng sa se revrana so mi ran